Абай аймақ медиа холдингінің шығармашылық тобының бақылауы Семей қаласының номері 40 мектебінде орналасқан номері 226 сайлау учаскесіне жалғасты. Учаске хатшысының айтуынша, сайлау учаскесінде бүгінгі күні 727 адам дауыс береді. Меня зовут Жаркимбаев Толеш Урузбекович, я являюсь секретарем избирательной участковой комиссии номер 226, которая находится по адресу Булатова 278 в здании 40-й школы. На нашем избирательном участке голосует в общем количестве 727 человек, из них впервые голосующих на сегодняшний день это 8 человек и 8 человек те, кто голосует на дому. Сонымен қатар учаске хатшысының айтуынша, бүгінде 226 сайлау учаскесі алдағы 20 қараша күні өтетін сайлау науқанына 100% дайын. Наш избирательный участок полностью готов к приему избирателей и проведению выборов президента. Приглашаем всех на голосование.